formiranja 6. lovačkog vatrogasnog i od 2. decembra 1949. godine kada je formiran 204. vatrogasno-lovački puk, rezultatima pokazujemo dubinu svog poštovanja prema herojima srpskog vazduhoplovstva, čije tradicije sa ponosom nastavljamo. Ponosan sam danas što predvodim jedinicu u čijem stroju stojite baš vi, sledbenici tradicije herojskog 6. i 204. lovačko-avijacijskog puka, i od srca vam čestitam dan jedinice i želim da i dalje budete odlučni i časni kao i do sada, da zajednički prebrodimo sve izazove i dočekamo naredni dan jedinice opremljeniji, snažniji i zadovoljniji boljim ekonomskim, radnim i životnim uslovima. Svima vama u stroju, kao i našim dragim gostima, prijateljima i poštovaocima brigade, želim dobro zdravlje, uspeh, ličnu i porodičnu sreću. Živela Vojska Srbije, živela Republika Srbije! Živela!